mana bete lockdown malam minggu bintang rokok kopi urut di kamari bete amat iya ih mulai ini euy itu lah naon saya datang assalamualaikum naon assalamualaikum bagi saya naon eta nyekel kopi sama kopi urut kamari eta main minum bae rokok amat seceng anjing udah mau aja nyaho ya us lockdown aing teu boga pamasukan malam minggu bete kemana mbak ye enak motor eueuh tuh mendingan ewean bees ya divideokeun ku aing alim eta mah dosa ya sia tadi ngomong ewe kuari ngomong dosa masih sia jadi jelema pikiran aing teh berubah saya gerang itu kenanya